Atraktivna je bila i ove godine staza na Gružanskoj džipijadi. Vozači su morali i kroz reku i kroz šumu. Neki su pravili i prečice bogazima kojima niko drugi nije ni smeo ni mogao. I kada pobedite prirodu sa ljutim mašinama, treba primiriti adrenalin i ruku. Sledi pucanje iz pištolja, lovačkog karabina u metu srndaća i pogoditi po nekog glinenog goluba. Za to vreme majstori lovačkog gulaša ložili su vatrice i pripremali tajne začine. I dok su neki nazdravljali, vesela i dobro organizovana ekipa sa Homolja pripremila je kačamak u kotliću. Kažu da to najbolje ide uz gulaš i obavezno ga treba seći koncem. Valjda je u tome tajna, mada ima nešto i u homoljskom ovčijem siru. Danas je u Gruži održana tradicionalna gulažijada u kojoj je učestvovalo preko 20 učesnika ekipa koje su kuvale gulaš iz cele Srbije, iz okolnih lovačkih društava. Pokazali su svoje umeće i pobedili su najbolji. Učestvovali su i džipovi, shooting rally gde je bilo vožnje po lošim terenima, pucanja, pucao se pištolj, karabin, glineni golub. Bila je organizacija na zavidnom nivou, proteklo je bez problema, nikakvih problema nije bilo. Naravno, najbolji su dobili i priznanja, a lovci iz Čestina, kod lovačke kuće, otkrili su i spomen ploču svom predsjedniku lovačkog udruženja Perici Pavloviću, koji je preminuo pre par meseci. Oni ne zaboravljaju. Do sledećeg susreta, dobar pogled. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetog Duha sada i uvek i u vekove vekova. Amin.